O le aitema o le aso nei, o le vi leo lo matu falsai Apia. O le ingoa le nei malu, o le Taimane o le Vasalaolao. O le ingoa e whaatitau le li misionari o Ioane Viliamu, leo lo lango mau i tutonu o le nei malu. O le tala e whapea, na longo tala le au matutua i lontona il maliu fasia o Ioane Viliamu i Eromanga, i le atu ni o Periti. O na whaatonu mai lea o le manuao Peritania nei Australia, e alu e a ami lontino ma whaafo i atu i lontona e lango mauai. O sila fia le kalesia i Samoa le mea o tupu, ma le fuafuanga o whai, o na latu talosanga i nai leo le au matutua i lontona, ina ia teuina i Samoa nei, le tino o le li misionari. Na talia le talosanga, na ofo atu lea le fionga ia se montafa, o se tamali i o le nu nei, ia lango mau le li misionari i le whanua tanu o lona ainga i Apia. Mai sa whapenao na whai. Mulmuliane, ina o tapena le fausia o se malu tapua i mo le nei no. O na fina ngalo i leo tua a, ia fausia le falsa i lunga ane o le tunga mau o Ioane Viliamu, ma avea i le nei malu, e whai ma maafa manatu mo le li misionari. Le ala le nana whai ngoai le nei falsa o le Taimane o le Vasalaolao, e whaatitau lava i le li misionari o Ioane Viliamu. I le talafa solpito le ngaruenga wha misionari le kalesia Samoa, o le falsale nei, sa whai ai sa uninga whapitoa mo e umai o whatu mo le ngaruenga wha misionari nu ese, a o le tu wa atu i lātou. O le sa uninga e wha e au, ma wha manuia atu ai le kalesia i ana tama whanau, o whatu mo le tala le lei i tafa ese o le lalolangi. A au fo ina mai o lātou aso i le ngaruenga wha misionari, o le falsa fo i le nei, na whai ai sa uninga, e whaafeilo ai ai ele kalesia i lātou o fo i mai, o naolo lātou tau ti ngā i le ngā luenga sa whenga i ai, le ngata i lea, o sauninga fo i vivi i atuai le kalesia i le atua, o naolo soifua i lātou o tunga maunu ese o lea toi fo i mai. E ulaina wa ave eseina mai nei tau tua sa whenga i malo mātou falsa, ai tuma upeo na mātou mitai, mo le vi inga o lona suafa, usi mai le mai moa, o le vi le nei, o le Taimane o le Vasalaolao. Matza,